اف دمو همیده من وباش بینر هجا الصالح دمیجر بخیر هاتنا ودکم ده خلک کنویا برنامه میوان و مجار ده مجارا میا ایرو او کردین ایران و تفگر وانا سیاسی پشتی هلبجارتنا تفگر سیاسی کردین ایران که رژه وان در دور 10 جسدیه جمارا گشتیا خلک ایران به پرانیا پارتی و ریخستن نوی هلبجارتن روجا 19 و مهی بایکوت کرن. اف هلبجارتن که سروک ایرانی حسن روحانی به جداهی در دور 8 میلیون دنگ لبرانبر رکبری خواه ابراهیم رئیسی سرکفتن قزنج کرد و بو 4 سال دن بو سروک. کردن که نرازی بون به وان هلبجارتنان وان چه پروژه این آلترناتیو هنه و پیشبینیا چه گوهرتنان دکن اگر نبریا هلبجارتنان به کرد ده چاوا بکارن داخوازن خواه بدن پیش و هبونا خواه بچسبینن. بایکوت کرنا وان چه باندور هبو و بشدار بونا وان ده چه بگو هرتا. وان پرسان و هن پرسندن امی لگل میوانن خواه آرش صالح شکریه کردستانی و خالد توکلی شروع بکن. لیبره ام لوی راپورته تماشاکن. سروکشنی هلبجارتی ایران حسن روحانی دبیجت تکلیان امریکا و ایران لدمه 40 سالن بوری د سرنشیویه و افرازیا دا در بازبون و امریکا چندین رین جدا دگل ایران بکار آنین لی چجارا سرکفتی نبو و به ایران روشحالات ناوین آرام نابد. چه کسی میتونه در این منطقه چه کس اگل به حرم ادعا بکد که به ایران تناهی و آرامی ده بجه بید شاشه کیه دگل تیرور شر دکد سوری، عراقی و ایرانی نه کی شیرد وانوان دکد حزب الله و روسیه داخویانی سروک ایران پشتی چند روزا دید جسردان سروک امریکا دونالد ترامپ با عربستان سعودی که با آشکرا ایران به اگران آرامی حرم ناف کرد. From Lebanon to Iraq جلبنان بو عراق و بو یمن ایران دراوی و چک و راهنانا تروریست و کمالن چکدار و کومندین تروریست دکه گونه آرامی و تندو تیجیان لتوای حرم بلاف دکن بو دهان سالان ایران آگیر طایفگری الرجحلات ناوین گرد دکه سروک ایران ناراستا خو رخنه لسردان سروک ترامپ بو عربستان سعودی گرد و شانازی بو وکو گوتی دموکراسیا ایرانی کرد. هر وسا عربستان سعودی به دجمنا دموکراسی ناسانت و رجدی لریاض کرد ری بدن خلک خو بریار لسر پیش روژا خو به دنگدانک آزاد بدن. آقای ترامپ در یک زمانی به منطقه برای ترامپ سردان حرمه کرد لدما 45 میلیون ایرانیا بجداری هلبجارتن آبون. او چو ولاتکی از باور دکم جواتا هلبجارتنان تناگن. هزاران صندوق دنگدان بچاو ندیدینه. لگور سیستم کمارا اسلامی ایران و بند 115 یا دستور بنگهین دوی کاندید هلبجارتن سروکاتی تنها ظلام بتن و بتن شیعه بد و اولدار هر بلند ولاتی علی خامنه‌ای خودان د صلاتکی به سنور و همو بنیادن دولت دگرت و بریار شر و آشتی د دستوی دایه سیاست دجبریا نتوین نفارس ستور بونک دناف کرد و عرب و بلوچ و آذریان پیدا کریه و گمان دخت سر رواهی هلبجارتن سروکاتی ایرانه 6 پارتیان سیاسیان کرد پیامک دارجدی لگل کرد ایرانی کرد بجداری ده هلبجارتن سروکاتی و هلبجارتن باجر و گندان نکد. سکرتر حزب دموکرات کردستان باور دکد برسوا خلک بو پیام آلیان سیاسی باش بو لنل آسته هیویان بو. جواری نوازشی بکنی روسلات دراوتو بلان بو چاوروانی که ایمه همان بو خلق پیوا بو نبوه لنظر موا دلیلی دابرانی خلق لهزکانی روسلات نیه مشکلاتی امنیتی و معیشتی که کردی روسلات و داخله هی بجدار نکرنا کردان ده هلبجارتنین باجر و گندان دا راست رخنکا تون دا خلکه بو. بدیتنا آلین آذری بجداری یا نبجداری کرنا خلکه ده هلبجارتنین سروکایتی دا چو گهرینا ناکد. لیگرنگه دنگ ده هلبجارتنین انجومنین باجر و گندا هبت بتایبت لدورین کرد و آذری پیگودجین. مردم آذربایجان در استان آذربایجان غربی دوی خلک آذربایجان لحرم آذربایجان و روژاوا بجدار هلبجارتنا گند و باجران ببن. او روشا باجر نقده و سلماس و ورمه لبر چاو بگیرن. هلویست رکبریا آذریان نشان لسر بریکانیه که دگل کردان بو کنترول کرنا دورین هفبش گل داویه داخوازا توایا که منتوان لإیران همبر حکومت لاواز دکد. دگل بوچون جدال سر هلبجارتن سروکاتیا ایران لی دنگدان بوری فرم خوازان یانجی تونتراون چه گوهرینان لسر سیستم وی ولاتی ناکد لی تنها مافی دموکراسی لإیران هی. من فکر نمی کنم
از بار ناکم بجارک آدن هبه که سیاست که یان تکتیک که هان بدد. ایرانیا پیشتر اف تکتیک بکار اینایه و چه انجام نبون. دنگدان مافک زور که مد کمارا اسلامی دا. نابه امج دست بدین. لگو روشا سیستم سیاسی ایران و یاسایا بنگهین چه بریار لوی ولاتی نا اینا پسند کرن بی قایل بونا علی خامنه ای و دموکراسیا وی ولاتی دوی چارچوبه دا دمیند. خالد فتاح دنگ امریکا. بله بینرن هجا جبو رونی کرنا روشا کردین ایران پشتی وان هلبجارتنان به خیراتنا سیمی وانان دیکن جه ایران جواکناس دکتور خالد توکلی به ریا سکایپ به مرایه دماتا باش دکتور تو بخیر هاتی؟ سپاس دانا کم در خدمتانا. سپاس. جویلتا کالیفرنیا ماموستای زانینگه شکریه کردستانی ج باجار لس آنجلس اوجی به مرایه دماتا باش شکریه خانم؟ دم باش بوا و ببینرت ها. سپاس. و لورجی الاستودیو نوینر حزب دموکرات کردستان ایران كاك آرش صالح بمرايا دماتجي باش تبخير هاتي كاك آرش بوستوديو ما ازي برسا خوي يكي جتبكم كاك آرش ود فان هالبجارتران دا شش بارتيين سياسي ناف داجي حزب ديمقراطي كردستان بإيران وهالبجارتن بايكوت كرن وچما اف هالبجارتن بايكوت كرن گرک سپاس کاک صالح دماتجي باش از باورم بجبو اف برساته دو برسف جدا هنه کو از باورم هر دو برسف راستن و هر کام جوان برسف پشککی لراستی بوان راهیه جارب بری هر تشت برسفا یک او کو او هالبجاردن کی دموکراتیکه نه آزاده کس دوی هالبجاردن تونه یکو نو نرایتیا نرینا مبکه و او هالبجاردن که کود سالات ایران بچه اوایی که بخوازه هالبجاردن بریوت به و او آرمانجا خو دپیکه چما ام تکلیه وی تشت بکن و چما ام بشداری وی هالبجاردن بکن یعنی او بشداری نکرن گلگ لسر پرانسیپا سیاسیه و پرانسیپا لسر پرانسیپا سیاسی ندی تشتك دين حيد يعني اف هالبجارتين لسر دو اسطامون البجارتين سروكاتي بون وين انجمن گندو باجاره بون اوجي كو خلق دبيجه افا خدمتا روجانه خلكي دك اگر او بايكوت كرن يعني وينرن خوين فان انجمنان جي دست ددن از باورم پیوندیا وی برسفا وی پرسیار د بشا دویا پرسیار برسفا پرسیار بریه از باورم تشتکی کو هر گرینگه کو یعنی برسفا دویا ما و اوجی او کو ام مینا اپوزیسیون دخواست به بشداری نکردن دنگا خو به اوای کی هلبینن کو هیلک د نافبرا ما و د صلات سیاسی بهیلن هیلک د نافبرا ما و د صلات سیاسی هبه کو بخواز شونا ام دخوازن شوناسا خو للشوناسا د صلات سیاسی ایران جدا بکن و ام دخوازن ببیجن کو alternatívek ji bo wê deselatê wê sîstemê heye ku li rastî de gerek yanî ew bi beşdarînekirin bi baykotkirin em dixwast opozisyon demarke bike û kekê araşûn di aynî wextê da hûn tiştekî prensîp bikartînin yanî ev mafekî we ye li heman wextê da li ew naçeyên ku pêkhateyên din hene weku em bijin ew pêkhateyên ne Îraniyên din hene او دمكو نتشن سر صندوقين دنگداني رجا يوان بلتر دبو او بهتر وي ما في وردگرن يعني وين ما في كسكيتن كنا دمك دا كو دبي اي وبا دزاين شوي تون نكاري جبو او مينا معياركي بكار بيني جبو چاره سركرنا اريش النتوي كل ناوچه هنا او معيار دستي كوماري اسلامي ده او معيار نمشروع او معيار نازاده او استاندارد ديمقراطيك نا باريزه لو ما تنكري معيار بكار بنيج بو خاطري وكو ببيجي اوروميه كرده يا كردنينه اريشا اوروميه جرك باراده نتوين كرد وترك بيت چاره سركرن نك باواي هالبجارتن نازات ون ديمقراط باش افخال روني بو از بكم از بچم الجم شكريا كردستاني شكريا خانم برسا خوش تبكم تو وكو ما مستيك زانينگه كروشا سياسيه ايران بگشتي ويا كردن ايران باوكي تايبت جنزيك و دشوبيني بنرينا تا هر ام دزانن بايكوت كرن لگلك ولاتان چه بويا گلك بكاتيان هلبجارتن ولاتن خو بايكوت كرن جبرهن سدمن كوكك ارشنها اني زمان اف حقيقي روايه وان بيكاتيه يعني تشتكي درسته كو بيكاتيه هالبجارتنا بايكوت بكش بركو
الروش و باردوخا او هلبجارتن تيدا بريفا دچن درستن گلک سپاس پراستیک دبیتون جدابونه بین دولت ایران و دولت دی بکن هند بیژن بایکوت کردن گلک دوره چی بی گلک ولات چی بی ملت نشه دنگدانه لید هند بید اوه برچاو بگیرن ایران حکومت که توتالیتاریسم که اسلامیه کو اگرم بخوازم بشدار بن بایکوت بکن بایکوت نکن آمار یک مدست دارین ام بیژن هندک کس بشدار من یا هندک کس بایکوت کریه چون کنتزان هل بجاتنا ایرانی هل بجاتنا که بخاطنه سر خود دنگ خود تجمیرن و چه نمیدیا کنی دولتی ها نه چادر کنی دولتی ها کو ام بیژن بله او آمار درد که دست ایرانی ده آمار که درسته و جه باوریه نه برای هر شی دبی ام اوه بزانن کو ام نکارن دولت ایرانی یا سیستم هل بجاتنا نه خو ایرانی گل ولات دی یا مملکت ایدی ام بینن مقارنه بکن اوه ام دبی وی چارچوبی در خینن و تشتاد کو از پراستید و کو چاره سریه و کو بجین دی برچاورونیه کی بو کرده رشالات مهبیت اوه کو یکم جر دبی ام بریاره خو بستینن کو ام نخوازن چارچه و ایران دا پروبلما کرده چاره سر بی چما چون که میجیا کردات بیشتمه کرد جا میجیا درسبونا هبونا دولت فارس حتی نه چجور نکاریه گل حکومت فارس کیفته مناقشه بکیت گفتگو کردن و موافق خو به دست بینید چه زمان پاشایی بیا زمان رضا شاه بیا چه پشتی محمد رضا شاه کاری بیاتیه و پشتی هنگی دولت که اسلامی هاتیه سر دولت پشتی دولت گوتیه مکه کرد اگر بخواستی گل حکومت مرکزی که نوع ایران ولاتک نوع ایران بخواسید بکیت گفتگو کردن چه جور موافق نشه چاره سر بکد از بوچت بجام دبی یکم جاره چارچوبه که بو خبات کرده روشالات دانن دبی او چارچوبه او بیت کو امهیویا و هندی نبین که به گورانکاریا حکومت ایران یا نمان رژیم آنها یا ایران امه موافق چاره سر بکن یکم جار چما چون که اگر ها تو سیستم که دهاتی ایران پچه سیستم که بینه سیستم که نه اپوزیسیون ایران در بو خباتت کرد یا نتوه دیبلی کردا و هندک کردش خبات بود که هندک حزب مای سیاسی ممکنه دروش مدوانا یا آمان جوان اوه کو بله امه سیستم که دموکراتیک با ایران بینن لی او مخابن برچورونی وانا چینه تمام سیستم دموکراتیک با ایران اینا توتکاری گل او کسی بنرينا تلقور كنت تشافيريا وان هالبجارتران كير بروسيا هالبجارتران بريفا تشو بشتي چند روجان جوان هالبجارتران خلق كرد بيگر بو به بريارا بيانجي ام بيجن داخوازا بويكوت كرنه جاريه رخصتن سياسي و او تشکر مگوتا یکم جار ام نکارن او آمار دولت داینه درم جه باوری نینن گلک بس هندی ام بزانن تکلی بین خلک روشالات کردستان گل حزب مای سیاسی جه داخل از وی بشم کو گلک باشین جبروی کی برسی و خلکی با بایکوت کردن که حزب روشالات داخلش خلکی کربون نه گلک باشو او دو اگر هنه یک امتکارن بجین کو پیوندیت حزب سیاسی گل کرد روشالات باشین نه دو امتکارن بجین کو هل بجارتن بشواز یک بو کو نه تنه سرکماری ایرانی بو هل بجارتن انجمن پاریزگار و گندابو کو گلک جار و کوج آماجه پیدا هندک جوازی بینا نتواه بو بتایبت منطقه اورمیه نقده سلماس او حساسیت و او رکابری که بین آذری و کردا هبو سبب او هندکو بله گلک کس بین صندوق او دنگا بدن او اوج بیر نکن حتی پشتی دنگدان و بشداربون با خلکیت بی باجرا از خازم وی آماجه بدم که گلک جارا جوان منطقه که دو نتوهنن کی جان نتوه دینه وان حکومت نیزی که او نتوه سر دست حالات گلک دستی ده نمونه تو بچه منطقه ارمیه منطقه سلماس یا نقده چون که دینه وان شیعه گلک تر گریدای دولت مرکزی نه گلک تر گریدای تهران نه اوان بخو نیمچه اتونومی یک راگیان دیه یعنی اگر دو بچه هندک پروبلمت بین کرد و آذری هست هندک باجر و کورمی گلک یک دیاره که حتی هیچ آگاداری کنیه یا هیچ تداخل کی تدا نکرده برای افتش دستور ایران دجی دیاره که حتی سروک نشه به کاندید اگر نه شیعی بده به کسی که شیعی بجبو به اوه دیاره از بچم جم دکتر خالد توکلی ایرانی دکتر خالد يعني تا جهداري بميوان الميدن كير أوانا دبيجن أف هالبجارتن بتايبتي كي آرش صالح لفدري دبيجة أف هالبجارتن نه هالبجارتن آزادن أف شافدير نافنتوي تدانين أف بتشرنجي ما في كردان ناباريزه وناف ما في نادا كردان أمي تشما بشتار بند هالبجارتن وهذا هونجي پشتگیری وان هالبجارتن دكن يعني أواج دبي كي تشيه ونشما تخوازن دوان هالبجارتنا دا بشتار بند دمه که دا کنه هالبجارتن آزادن بله اوی که بس لو اکرید که ام هالبجارتنا آزاد نیه هم درسته و هم ندرسته که شورای نگهبان دی دخالته که یا بپی
یاسای بنەڕەتی بەشێکی زۆر لە خەڵکی ئێران چ سونیەکان چ ئەوانەی کە دینی ئیسلامیان نییە و تەنانەت ئەو کەسانە کە شیعەن ئەگەر لەبەری ئیدئۆلۆژیک و نظامی سیاسیەکەیان قبول نەبێ یا باڵێکیان قبول نەبێ لەوانەیە ئیمکانی بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنە نەبێ وەکو کاندیدا. بەڵام کاگارش خۆی لە ئێرانە بووە و خۆی بەشداری هەڵبژاردننی زۆری کردە لە بیرێتی کە ئەگەر چی تەوەی ئەم گیر و گرفتانە بوو و ئەگەر چی شورای نیگەهبانیش ئەو وەختە بوو، بەڵام لە هەمان کاتە ئەبینین ڕقابەتێک بە وجود دێ ڕقابەتێک دروست ئەبێت. پس ناتوانین بڵین کە ئەم هەڵبژاردنێکی ڕقابەتی نەبووە. لەگەڵ ئەمانەیشە چاودێری نێونەتەوەیی زۆر وڵاتی دنیا هەڵبژاردن بەرگوزارەکەەوە چاودێری نێونەتەوەییشی نییە. ئەمە یەک مەسئلەیەکی تر ئەوەیە کە ئەگەر ئێمە چاوەڕوانیمان ئەوە بێت کە لە ڕێگای هەڵبژاردنەوە داخوازیە نەتەوەییەکانی خۆمان دابین و دەستەبەر بکەین، پێم وابێ مەکارێکی هەڵەیە لە هەڵبژاردننی ئێرانە چ ئەو کەسانەی کە دەنگ ئەدەن و چ ئەو کەسانەی کە بەشداریەکەن بە هیچ جۆرێک باز لەوە ناکەن کە بێن داخوازیە نەتەوەییەکانی کورد بەگشتی دەستەبەرکەن، ئەگەرچی هەوڵی بۆ ئەدەن، ئەگەرچی بەیانیە ئەنووسن، ئەگەرچی ئەچن و توێژەکەن لە ئاستێکی باڵا لە ئاستێکی سەرۆ لەگەڵ باشە دکتۆر ئەزێ پشتی vێنە برێ بێم جەمتە ئەزێ بەحسا ئایا حەسەن ڕوحانی وەکو سەرۆکی ئێرانێ دەما 4 ساڵین بوریدا چ کرد و هێڤیا چ دکن وان 4 ساڵن بێدەژی ئەگەر دەنگی خۆدنێکی بەس دەوێ ئەم ناڤرەکێ ببن بینەر هێژا پشتی vê navirê em vedigerin. بینەرن هێجا جارگدن بخێراتنا و دکن بەرنامەیە میوان و مژاردا و مژارەمەیە ئیرۆ وەکمە دەستپێکدا گوتو بێشکردنا ڕەوشا کوردên ئێرانê پشتی هەڵبژارتنên سەرۆکاتiyê ku di nozêvê me hêda hatî darxistin. Em li gel diktor berî navirê em daxivin diktor careke din ez vedigerim cem te diktor Xalid Tewekkulî baş e di 4 salên borî da Hesen Ruhanî tiştekî biçûk jî li gor rexnegiran ji bo Kurdan nekir. Hûn hêviya çi dikin ku di van 4 salên bêda jî dubare hilbijartina wî wê ji were qezenc bike wekû Kurd? من پێم وابێ کاری کرد ئەگەرچی لە ئاستی چاوەڕوانیەکانی ئێمە نەبوو و ڕەخنەمان لی بوو، بەڵام ئەوەی کە لە دانشگای کوردستان لە زانکۆی کوردستان کورسی زمان و ئەدەبیاتی کوردی دانا ئەمە شتێکی باش بوو. لە بەشێک لە مەدرسەکان زمانی کوردی بە قوتابیەکان ئەوتراوە و ئەخوێندرا، هەوڵدرا کە لەباری ئابووریەوە ژێربەنای ئابووری کوردستان پتەوتر بکرێت، بەهێزتر بکرێت. لەگەڵ ئەمانەیشە مشاوری ئەقوامی دانا بۆ خۆی کە بەشێک لە گیر و گرفتی ئێمە لەگەڵ ئەوە مەترەحەکرا، لەگەڵ ئەوە قسەمانە کرد وەسائیمانە کرد کە لە ڕێگای ئەو مشاوری ئەرشدی سەرۆک کۆمارەوە ئێمە قسەکانمان بگەینین بە گوێچکەی سەرۆک کۆمار. تەواوی ئەو کارانە کرا. ئەمەش نابێ فەرامۆش بکەین. بەشێک لە خەڵکی کورد کە ئەچن دەنگەدەن وەکو ئێرانیەک دەنگەدەن، یعنی ئێمە ناتوانین ئەوە فەرامۆش بکەین کە ئێمە لە ئێرانە ئەژین. ئەگەر باری ئابووری خاز بێ ئەخراو بێ تەسیری لەسەر ئێمە، ئەگەر باری ئەمنی خاز بێ ئەخراو بێ کاریگەری هەیە لەسەر ژیانی ئێمە. ئێمە ناتوانین بڵین کوردستان مەرزەکانی کاڵن و تەواو جیایە لە ئێران و باری ئابووریە، باری ئەمنیە، باری کۆمەڵایەتیە، باری سیاسی هیچ کاریگەریی لەسەر ئێمە نیە و ئێمە خۆمان لەو شتانە دوور خینەوە. نا، ئەگەر باری ئابووری باش بێت لە سەراسەری ئێران ئەوە تەسیر و کاریگەری لەسەر ئێمەیشەیە و بەشێک لە خەڵک زیاتر لەوە کە بێن باس لەوە بکەن کە بزانن ئایا زمانی کوردی لە دانشگا تدریس دەکرێت تدریس باشە دکتۆر ببورە بەسیانی بارودۆخە ئابووری ئەگەر باش بێ نەباش بێ ئەس باوەڕ ناکەم چی پەیوەندی بکێمانی ئالیە دن دەبێژە پەیوەندی بە دەستکەفت و یان بیژی مافێ نەتەوەیەکی ji بۆ بە نەتەوەیەکە ئازاد بە یان ku mafê wê netewî hebe. Her hal ez ê berdewam bikim li gel te divê ez vegerim li stüdyo kekî araş
و بایکوت کرد اول بجارتن ل پروژه الترناتیو جالی و چیه یعنی آنها اگر یک جواب پرسه باشه هو نچن هل بجارتن هل بجارتن پروسه که دموکراتیک له هر ولاتی کی کد کارن همی پیکاته همی کسین کو دخوازن د پروسه وی ولاتی دا بشدار بن بریا هل بجارتن دست کفتین خو قزنج دکن هون بایکوت دکن الترناتیو لجمع چیه کاک صالح بری هر تشتی از دو تشت ببیجم یک گاوا کو اپوزیسیون بایکوت دکه معنی او نیه کو ام دخوازن تف خلکی ایران یا ام چاوروانی او دکن کو تف خلکی ایران تکلی هل بجاردن نکن او تشتی کی جدایه اپوزیسیون بایکوت دکه جبو خاطری او کو خود دمارکه بکه خود جدا بکه لدسالات خود لآلیکی و خود جدا بکه لانجی اوی ناف جواک لآلیکی خود جدا بکه لنارزایتی ناف برا دناف دسالات کو دناف دسالات هنه لآلیکی دن اپوزیسیون دخوازه هیلک و دمارکیشنک هبه دناف براوی و جیندن جبو خاطری وکو ام نکارم ببیجن کو خلق بشدار کر انکو بشدار نکر تشتی دویم او کو از باورم برسوا خلق جبو او تشت باش بو چما مزکه دسالات ایران ریسورسی وان هنه دسالات ایران چند سده کو دسالاتن مزکه اوان تلویزیون اوان هي اوان زانی هر او نقاش كنا برا تشت هات كرن او مناظرات كنا برا كانديد هات كرن او جلكي باندوري هبو لسر وكو تشينك دنا جواك بي اواي هره او به اواي دنگدان هره او يك جبو برسوا برسيرات دوهم جي از خوازم ببيجم كو الترناتيفا ما اوكو منا اوبوزيسيون منا حزب ديمقراطي كردستان ايران كو ام راسان دست بكريه انها 2 سال ام راسان دست بكريه انها 2 سال ام بروجي نو دست بكريه كامبين كا نو دست بكريه كو بشكيوي مبارزه كمسلحانيه برجريه كمسلحانيه استشاف برسه كده درباري دشتبك منها ام ديزاين لبشن دنين ام بيجن كو ولات دنين كو كردستان دا بشتكن وكو نمونه تركيا پارتیا پکه با آوکی لشکری شریچک داری دکه و پروسه سیاسی دا بشدار نابه به چه شیوهی یعنی وکو پکه بشدار نابه پروسه سیاسی دا جبر و ند هلبجارتنا دا بشدار دبنه چکدین وانا ریا چکداری هلبجارتیه اون وی بجاره وکو ام بیجن حزب دموکراتی کردستان ایران دبینن بجاره که درست وکو برسف ج بن پیکرنا وکو دبیجن مافی کردان لایرانی اری از باورم اگر تشت بکن اگر ام شبهندنک بکن در نافبرا روجالات و باکوری کردستان اپوزیسیون کو جیاوی رونا پککیه لباکوری کردستان لکردستان ایران جی حزب کردینه دناف جواک جی دو چالاکوان هنه چالاکوانی وان کل کردستان باکور ام دکاریم ببیجین هدپیه لکردستان ایران شبهندنا او کسین کو دکاریم بشوبین بپککه دخوازیم به هدپه ام دکاریم ببیجین کو او جبهه متحده کرده چالاکوان دنجی هي لكردستان تركيا او كردين كنا اكابنا لكردستان ايران او اصلاح طلب كرد او اصلاح طلب كرد ناف سيستم اصلاح طلب ودناف سيستم الصلاه او جيمينا او چالاکوان كرد ناف اكابنا دزاني ميزكه پشتی چند سال کو او کردین کو خدمت آکپ کر نها آکپ تفوان تصفیه کر 2 سال بری نها جیاوازیک دوی درباره هذا نوین هدف او شبه او وکمیناک و کتانی زمان جبهه متحده کرد او تشتكي وان دسكفتي وان لين دام كده هدف لتركيا عندك دسكفتي وان هنا سر اصلا شرداريه مخابن جوازي قالك يا دناف برا باش از بشم عالی بشکریه خانم جارك دنز بهم عالی شکریه خانم ام دزانن يعني قالك فاكتور هنا كود هيلن روشا نفخويه ايران نبوي اواي راست راست يعني جيبوي وكو ولاتكي ديمقراط وكو ولات درفا ويت الاب امريكا دميني تدبيني تشاوا رولا جنيبر بتشافا لسر استا همي ام بيجن جواكي تشل سر استا حكومي با تشي سر استا سيفيل و ريخستن نحكومي با لايران اف رول تشاوا لغور خواندنا تجيرا جن تاكيجان استي لسر استا دستور ايراني بپار مایه ما فی خواه باسه جنه وقتی تکرینی ام
از خازم یعنی کمالگاه کردی جروشالات گل ایران جدا کم چون که براستی ام کرد میجوی دا دیاره میجوی کردا جروشالات بیره حتی پارچه دی که جن دای من دوره خوابیه و او دور دای نجنه به تایبه نها روشالات کردستان ما چینه که نیوه چینه که روشنبیر و خباتکار و گلک کس از بخواه یک جوانه بومن که ما گلک چالکی سیاسی کردن روشالات دا هن مکه چه بونه خباتکار بونه هم اگر مجن جکرا کمتر نبونه گلاتر نبینه یک آسیدا بونه خبات کردنه بس به عام سیستم ایران سیستمی که کوام گلکتر کیشا نتوی به عام بحثید کن چون کوام نکارن جنیت قرطار بکن حتی همین ملت جدا سوی حکومت قرطار نکن جبروی تو نکاری سیستمی که وسا که به هموش واز اگ نتنی مافی جن مافی ظلامش دیت داگیر کردن جدی دستاندن تو نکاری مناقشه به هندب که کنه او سیستم که هی نه چند مافی داده جن که چون کو از و کو کم نتوی که ایران دا کرده که روشالات جاره مافی من و کو چه جنبم چه ظلام بی چه هر جنسیتی که هبیته جاره نکار مناقشه و وقتی بکم چون که هیچ مافی من و کو مروک نه دانندن دستور ایران دا اگر از بخواستم پرسا بسا برسی بدم لیمت خواست دو تیبینیه که از درفت بدنم از قصب کم سر قصه دکتر خالد بحث کرد ایران دا سر سیستما وقت روحانی و دورایی که روحانیه یک مسئله که اگر تو بخواستی بجی تمام باره آبوری و سیاسی کردستان گریدای روشالات کردستان گریدای ایران اگر به آبوری کردستان ایران خرابی آبوری کردستان خرابی دیگان باره جواکی ویرته تک چیته تشکی جبیر نکن همین جارا باره آبوری کردستان همین است ایران دا گوری و سرجماری هاتیه کردن گوری و آمریکا منها بردست هنن همین جاره کمترین پیشکفتن آبوری کمترین پیشکفتن جواکی در روشالات کردستان ده حویه برانبر به همین بشدی ایران اگر دکتر خالد و هنده تسقاوی قسمه بکد او تشک دیجی سر دوره روحانی امجبیر نکن وقتی خاتمی هات سر حکمی خاتمی اصلاح طلب بو هات به هزار امبیژن دروشمت بری قدار هات سر حکمی او دوره یکی خاتمی هندک آزادی دا کرد دا کم نتویدی لی دوره دوی خاتمی تواتی جیاواز بگه دوره یکی دوره دیگه تنتر بو حکمی که سکم نتویدی ها تکرن گلکی خرابتر بو جبر و از باورم اگه تو مقارنه جبر دما که ما از خازم پرساته و از پرساک خوشی دکتر خالد بکم دکتر خالد هر درباره رولا جنه دا دزانن که دستور ایران به چه شیوهی رناد جنه که به کاندیدا سروکاتی یعنی دستور بجد به زلام به دبی رجال به ایران به فارسی و دبی شیعی به یعنی اف چقاس قیمتا جنه کم دکه بنریناته و سر آسا ام بیجن جواکه تو وکو جواک ناسه کی چقاس اف یک باندور ده سر جواک ایران بگشتی نه یا کردی تنه من فهم به تأثیری زوری نیه امانه که شی خلقی ایران بگشتی نیه اگرچه موکنا برابریک وکو تبعیزێک دووچاوەکیەک تماشای ئەکرێ و سەیری ئەکرێت بەڵام ئەوەندە گیر و گرفت و مشکلات و مەسائل لە کوردستان زۆرە کە خەڵک لەو ئاسەدا بیر لە ئەم جۆرە مەسائلە ناکەنەوە من بە پێ ئەو قسانە کە شکریە خانم باسی کرد کە ئەڵێ ڕۆژهەڵات لەگەڵ ئێرانە جیاوازە من فکر ناکەم کۆمەڵگای ئێمەش کۆمەڵگایکی پیا و سالارە ئیسەی شەر خەتەنەکردنی ژنان هەیە هەر قەتڵی ناموسی هەیە وە زۆر شتی تر هەیە مادوودیتە یەکجار زۆر بۆ ژن لە ڕۆژهەڵاتی هەیە ناتوانین جیای بکەینەوە لە ئێرانیە لە وڵاتانی تر من بە گشتیان نەبوو یەک ئەبینم وە جیاوازیی ئەو تۆ لە بینی ئەمانە وجودی نیە بەڵام لەباری ئابووریەوە باسی ئەوەی کرد کە ئایا کوردستان هەمیشە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەمیشە دوا کەوتوتر نەبوو بەڵێ وایە هەمیشە دیاردا ئابووریەکان نیشانەدات کە ئێمە لەباری ئابووریەوە ئاستی پێشکەوتنمان لە خواردترەوەیە بۆیە ئەڵێم ئەگەر تەوەڕوم بێ بۆ نمونە گیر و گرفت زیاتر بۆ ئەفخال ڕۆنی بوو لێ براسی ئەم نەچارش بەرەم دەگەن داویە دەما بەرنامەیە خوام و سپاسیەوە دەکردن دکتۆر خالد تەوەکولی جڤاکناست ji ئێرانی بریە سکایپ مەرە بوو مامۆستەیە زانینگەهێ شکریە کوردستانی ji bajarê Los Angelesî wilayeta Kalîforniya me re bûyî spas ji bo beşdarbûna we û li vir li stûdyo keke Areş Salih nûnerê Hizbî Demokratîk Kurdistanê Îran bi me re bûyî li Washington gelek spas ji bo beşdarbûna we bînerên hêja li vir em digihîn dawî evê bernameyê ta careke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de û niha jî bi xatirê we